On je bio divan otac i muž, čovek koji se sa osmehom igrao sa decom, negovao svoju ljubav prema vrtlarstvu i čak je izgradio kućicu na drvetu za svoju ćerku. Plakao je dok je posmatrao ćerku kako odlazi na fakultet, a suze ronio i na dan njenog venčanja. Ove emocije, ove ljudske slike, činile su da izgleda kao običan porodičan čovek. Ipak, to je bila samo jedna strana njegovog identiteta, jer sa druge strane, on je bio poremećeni serijski ubica. Ubica koji je decenijama brutalno mučio i ubijao svoje žrtve u svojoj monstruoznoj borbi za moć i kontrolu. Živeći dvostruki život, skrivajući svoje izopačene fantazije iza slika brižnog oca i posvećenog člana crkve, slao je jeziva pisma medijima i policiji, izazivajući strah i paniku širom grada. I dok je za sve bio samo običan čovek sa svakodnevnim brigama, njegova istinska priroda bila je mračna i užasavajuća. Sam sebi je dodelio nadimak BTK, što je skraćenica za veži, muči, ubi, kako bi zauvek obeležio svoj izopačeni trag na ovoj planeti. On nije bio samo običan čovek sa dvostrukim životom. Bio je jedan od najgorih ljudi koji su ikada hodali ovim svetom. Njegovo ime je Dennis Rader. Dennis Lynn Rader rođen je 9. marta 1945. godine u Pittsburghu, u saveznoj državi Kansas, kao najmlađi od 4 sinova, Williama i Dorothee Rader. Odrastao je u Wichiti. Za razliku od mnogih serijskih ubica, Rader nije odrastao u teškom zlostavljanju ili ekstremnom zanemarivanju, ali su iskustva iz detinjstva ipak oblikovala njegovu psihu na način koji ga je doveo do mržnje prema ženama i razvijanja izopačenih seksualnih fantazija. Njegova majka je radila kao knjigovođa, a otac je najpre radio kao marinac, a kasnije se zaposlio u naftnoj kompaniji. Oboje roditelja su radili dosta i bili su retko kući. Pored toga, njegova majka Dorotea bila je strastveni čitalac i ljubitelj televizije, ali navodno nije preterano obraćala pažnju na decu ni kada je bila u kući. Odbijala je da dozvoli baki i deki da preuzmu deo roditeljskih obaveza. U jednom intervjuu Rader je izjavio da je voleo svoju majku, ali da je prema njoj osjećao blagu ogorčenost zbog njene emotivne distanciranosti. Njegove izopačene sklonosti postale su očigledne još u ranom detinjstvu. Jedan događaj iz detinjstva ga je posebno obeležio. Kada je bio mali, majčin prsten se zakačio za oprugu kauča i nije mogla da oslobodi ruku. Navodno je bila prestravljena i rekla mu je da ode po pomoć. Međutim, on je tada u toj situaciji osjetio neko uzbuđenje. Bilo mu je uzbudljivo da vidi ženu bespomoćnu i prestrašenu. Taj osjećaj mu se urezao u svest i postao slika kojoj je stalno težio. Žene koje su zarobljene, bespomoćne i prestravljene, dok gledaju u njega sa užasom. I biće da je tako sve počelo. Rader je također tvrdio da su ga učiteljice u školi često ismevale, što je dodatno raspalilo njegovu mržnju prema ženama. Međutim, ne postoji ni jedan konkretan traumatičan događaj u njegovom životu koji bi se mogao smatrati okidačem za njegovu izopačenu psihu. Kao i mnoge serijske ubice, i on je uživao u mučenju životinja, naročito mačaka i pasa. Uzimao bi kanap i vezivao ga oko vrata životinje, a onda bi obesio i uživao gledajući kako se životinja koprca i bori za život, dok na kraju ne umre. Bolesnik, jasno je. Osim toga, Rader je uvek bio svestan da su njegove seksualne fantazije nenormalne. U jednom intervjuu rekao je: "Dok sam bio u osnovnoj školi imao sam neke probleme, seksualne fantazije, verovatno više nego što je normalno. Svi muškarci prolaze kroz neku vrstu seksualnih fantazija, moje su bile samo malo čudnije od tuđih. Kao tinejdžer vezivao bi sebi ruke i noge užetom ili pokrivao glavu kako bi sebi otežao disanje, sve radi seksualnog užitka. Kasnije će isto raditi i sa svojim žrtvama. Kupovao je kriminalističke časopise i obsesivno ih prelistavao, pažljivo birajući slike žena koje su ga seksualno uzbuđivale. Potom bi po njima crtao kanape i poveze preko usta, oblikujući svoje fantazije o dominaciji.
Po završetku srednje škole upisao je fakultet, ali to nije potrajalo. Nakon oko godinu dana napustio je fakultet i pridružio se američkom vazduhoplovstvu. Već u to vreme počeo je ozbiljno da se bavi voajerstvom, virio je ženama kroz prozor dok se presvlače, a umeo je i da im provali u kuću i ukrade donji veš. Godine 1971. nakon završetka službe oženio se Paulom Dajc, sa kojom je dobio 2 dece i proveo godinu dana radeći u kompaniji za prodaju opreme na otvorenom. Potom je 1973. na kratko radio kao električar i negde u to vreme vratio se na fakultet. Bračna i porodična idila nije dugo potrajala i ubrzo se Denis vratio svom starom hobiju, voajerizmu. Također je bio opsednut pornografijom, a imao je i poseban naziv za svoj polni organ. Zvao ga je Sparky. 1973. godine neočekivano je dobio otkaz i odjednom je imao i suviše slobodnog vremena, što u njegovom slučaju nikako nije dobra stvar. I kako on nije znao šta da radi sa tim slobodnim vremenom, počeo je da uhodi žene. Većinu vremena provodio je krstareći kolima kroz grad, tražeći žene koje ga uzbuđuju i naravno tom prilikom ih je uhodio. Pravio je i projekte, tako ih je barem on zvao, za žene koje su ga najviše privlačile. Tu bi ih crtao u raznim opcenim pozama, vezane i neretko ubijene. Tu su njegove fantazije dobile zalet koji više nije mogao da se zaustavi. Krajem te 73. godine u njegov komšiluk doselila se 7-člana porodica Otero. Denis ih je primetio dok su se useljavali, a za oko mu je posebno zapala devojčica od svega 11 godina, Josefina Otero. Mnogo godina kasnije, kada je uhvaćen, priznao je detektivima da ga Hispanoamerikanke prosto uzbuđuju, a naročito ako su u pitanju mlađe žene. S tim da on pod mlađe žene podrazumeva i žensku decu. Uglavnom, on je odabrao da Josefina bude njegov naredni projekat. Neko vreme je pratio celu njenu porodicu, upoznavajući njihovu rutinu i par nedelja kasnije zaključio je da je spreman da napravi korak dalje i da konačno ispuni svoje fantazije. 15. januara 1974. godine Dennis Rader je prešao granicu između maštanja i stvarnosti. Dok je njegova supruga Paula spokojno spavala kući, on se ušunjao u dom porodice Otero, Josefa i Julie. Vezao ih je zajedno sa njihovo 2 dece, 11-godišnjom Josefinom i 9-godišnjim Josephom juniorom, dok su ostalo 3 dece bili u školi. To jutro, oko 8:30, Rader je vrebao ispred njihove kuće. Oko 8:40 mali Joseph junior otvorio je ulazna vrata i pustio psa napolje. U tom trenutku Rader ga je grubo odgurnuo nazad u kuću, preteći pištoljem i nožem njegovim roditeljima. Rekao im je da je došao da ih opljačka, ali pljačka nije bila njegov pravi motiv. Njegova bolesna pažnja bila je usmerena na malu Josefinu, a ono što je usledilo potom bilo je čisto iskonsko zlo. Deca Otero bila su prisiljena da gledaju kako Rader ubija njihove roditelje u spavaćoj sobi. Potom je odvukao Josepha juniora u njegovu sobu, stavio mu preko glave 2 majice i plastičnu kesu, seo na stolicu i mirno posmatrao kako se dete guši do smrti. A nakon toga odveo je Josefinu u podrum, skinuo je golu, seksualno zlostavljao i obesio je. Uživao je dok je posmatrao njenu agoniju i svo vreme se samo zadovoljavao. Taj čin će potom opisati kao seksualno oslobađanje. Pre nego što je napustio mesto zločina, detaljno je sredio kuću porodice Otero, pobrinuo se da obriše tragove, a potom ukrao automobil Josepha Otera. Ostavio ga je parkiranog ispred jedne prodavnice, potpuno uveren da će njegovo savršeno planirano ubistvo ostati nerazjašnjeno. Iste te večeri, 14-godišnji Charlie Otero vratio se kući i odmah mu je nešto bilo čudno. Garažna vrata su bila otvorena, a porodični automobil nije bio tu. Nije se previše zabrinuo, misleći da je njegov otac negde otišao. Ušao je u dvorište i video psa napolju, koji pritom nikada nije bio napolju. Kasnije je otvorio vrata kuhinje i video da je majčina torba prevrnuta. To nije ličilo na nju, kod njih u kući uvek je sve bilo besprekorno. A potom se začuo glas njegovog mlađeg brata Denija, koji je rekao: "Dođi brzo,
mama i tata igraju neke glupe igre. Charlie je potrčao niz hodnik, otvorio vrata i u spavaćoj sobi ugledao beživotna tela svojih roditelja. Dva dečaka su odmah istrčali napolje i pozvali policiju, ali prava noćna mora tek je sledila. Kada je kroz suze dozivao svog brata i sestru i molio policajce da ih pronađu, jedan od njih saopštio im je užasnu istinu. I oni su bili mrtvi. Preživeli članovi porodice Otero odselili su se u Novi Meksiko, gdje ih je udomio očev prijatelj iz vojske i postao njihov zakonski staratelj. Policija je najprije sumnjala da je Joseph ubio porodicu pa sebe, ali je u daljem postupku utvrđeno da je on ubijen prvi, tako da je ta teorija propala. Policija nije imala drugih tragova niti ikoga sa motivom da naudi ovoj porodici, tako da je istraga tapkala u mestu. Svega nekoliko mjeseci nakon ubistva porodice Otero, Rader se ponovo dao na posao. Njegova naredna žrtva bila je mlada studentkinja Catherine Bright. Rader ju je pratio i čekao je u njenom stanu, potpuno spreman da napadne. Kada je Catherine stigla kući, nije bila sama, sa njom je bio njen brat Kevin. Kada su otvorili vrata, zatekli su maskiranog muškarca sa pištoljem kalibra 22, uperenim pravo u njih. Rader im je rekao da je begunac koji samo traži auto i da im neće nauditi ako mu daju novac i hranu. A to je bila laž, naravno. Od samog početka je znao da ih neće ostaviti u životu. Prvo što je uradio bilo je da prisili Kevina da veže svoju sestru. Zatim je njega samog vezao i zavezao mu usta, odvukavši ga u drugu prostoriju. Nakon toga Rader je pucao Kevinu u glavu. I bio je siguran da je mrtav i prešao je na Catherine, koju je pokušao da zadavi, ali ona se borila toliko snažno da ju je izbo čak 11 puta u stomak kako bi je umirio, pod navodnicima. Nakon što je ubio Catherine, vratio se u sobu gdje je ostavio Kevina i pokušao je da ga davi čarapom vezanom u čvor, ali ono što nije očekivao, Kevin je još uvek bio živ. Čim ga je Rader napao, Kevin je skočio i uhvatio pištolj iz njegovog pojasa. Povukao je okidač 2 puta, ali oružje nije opalilo jer je bilo zakočeno. Nažalost, Rader je istrgao pištolj nazad i pucao Kevinu u lice. Siguran da je ovoga puta zaista mrtav, otišao je iz stana, ali je Kevin zaista neverovatnom srećom i dalje bio živ. Kada se Dennis Rader na kratko vratio da proveri situaciju, Kevin se pravio mrtav. Čim je ubica drugi put otišao, Kevin je iskoristio priliku, ustao i odjurio iz stana. Na ulici je naišao na dvojicu muškaraca. Jedan ga je odmah povezao do bolnice, dok je drugi zvao policiju. Iako teško ranjen, Kevin je preživeo, ali nažalost njegova sestra nije bila te sreće. Ona je nažalost iskrvarila u agoniji koja je trajala 5 sati. 1974. godine Dennis Rader zaposlio se u kompaniji ADT Security Services, gdje je instalirao sigurnosne sisteme u domove ljudi. Mnogi od ljudi su ih postavljali upravo iz straha od ubice BTK-a, a da nisu ni slutili da im upravo on dolazi u kuću. Tokom tog perioda Dennis je naučio kako funkcionišu sigurnosni sistemi i kako ih zaobići. I sad zamislite ironiju, ljudi su mu plaćali da ih zaštiti, a on je to koristio da ih lakše napadne. Mjesec dana nakon drugog ubistva, Rader je bio zadovoljan svojim prvim ubistvima, ali mu je nešto nedostajalo, a to je priznanje. U međuvremenu, čak 3 ljudi je priznalo ubistva porodice Otero, mada je policiji bilo jasno da niko od njih nije stvarni izvršilac. Rader je bio besan iz razloga jer neko pokušava da preuzme njegove zasluge za ono što je učinio. Niko nije pričao o njemu, niko nije znao ko je on i to ga je izjedalo. I zbog toga je odlučio da stupi u kontakt sa novinarkom Kathy Henkel iz lista The Wichita Sun kako bi se pohvalio svojim zločinima. Otišao je u biblioteku, sakrio pismo u jednu knjigu, a potom pozvao Henkelovu da joj kaže gdje da pronađe to pismo. Pismo je bilo loše napisano, puno gramatičkih grešaka, ali je u njemu jasno stavio do znanja da je on jedini odgovoran za ubistva porodice Otero. Nikomu nije pomogao u tome. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste da nije preuzeo odgovornost za svoja dela, već ih je svalio na svoje drugo ja, neko ko je, kako je tvrdio, živeo u njemu i terao ga da ubija.
U tom pismu koje je ostavio novinarki pisalo je: žao mi je što se ovo dogodilo društvu. Teško mi je da kontrolišem sebe. Vi biste me verovatno nazvali psihotičnim sa seksualnim poremećajem. Gde je ovaj monstrum ušao u moj mozak, nikada neću saznati. Ali tu je i neće da ode. Kako neko može da se izleči? Ako tražiš pomoć i priznaš da si ubio 4 ljudi, svi će ti se smejati ili pritisnuti dugme za paniku i pozvati policiju. Ne mogu to da zaustavim, pa monstrum nastavlja dalje i povređuje mene kao i društvo. Možda ga vi možete zaustaviti, ja ne mogu. Srećno u lovu. Sad, kao što ste mogli da čujete, ovo pismo nije bilo samo priznanje, bilo je to i predstavljanje, jer je u njemu prvi put predložio svoj nadimak. U nastavku pisma pisalo je: PS. Pošto seksualni prestupnici ne menjaju svoj modus operandi i po prirodi ne mogu to da urade, ni ja neću menjati svoj. Kodna reč za mene biće BTK, bond, torture, kill, odnosno veži ih, muči ih, ubij ih. I koliko god vam ovo bolesno zvučalo, tako je rođena legenda o BTK ubici, ali njegovo vreme u senci tek je počinjalo. Slične sadržine bila su i pisma koja su narednih 30 godina stizala. On ih je slao i nikada on nije bio kriv, već taj neki monstrum koji živi u njemu. Tako je u jednom od drugih pisama naveo: kada ovaj monstrum uđe u moj mozak, ne znam, ali kao da je ovdje da ostane. Društvo može biti zahvalno što postoje načini da ljudi poput mene pronađu olakšanje kroz maštanje o mučenju žrtava i njihovom pripadanju meni. To je velika, komplikovana igra mog prijatelja monstruma. Beleženje žrtava, praćenje, posmatranje u tami, čekanje i čekanje. Možda vi možete da ga zaustavite, ja ne mogu. On je već izabrao svoju narednu žrtvu. Međutim, naredne 3 godine Dennis Rader nije počinio ni jedno ubistvo, a potom je ponovo dobio ubilački poriv. Naredna žrtva na meti Dennisa Radera bila je Shirley Wajen, koja je prema njegovim rečima bila potpuno nasumična žrtva. 17. marta 1977. Rader se parkirao ispred prodavnice Dillon's Grocery Store i počeo da osmatra okolinu u potrazi za plenom. Lutao je kvartom dok nije naišao na malog dečaka i započeo razgovor sa njim pod izgovorom da mu treba pomoć u identifikaciji nekih fotografija. Kada je dečak otišao, Rader je primetio kuću u koju je ušao. Prvo je pokucao na vrata druge kuće, ali mu niko nije otvorio, pa se zaputio ka domu u koji je ušao dečak. Pokucao je na vrata i predstavio se kao privatni detektiv, pokazujući iste fotografije. Nije jasno komu je otvorio vrata, ali čim je ušao u kuću, izvukao je pištolj. Shirley je izašla iz spavaće sobe kada je čula komešanje. Jednom kada je bio unutra, Rader je rekao Shirley da ima problem sa seksualnim fantazijama i da će morati da je veže, a možda i njenu decu. Prvo je decu vezao u spavaćoj sobi njihove majke, ali su počela da plaču, pa ih je prebacio u kupatilo i privezao vrata da ne mogu da pobegnu. Uz Shirleynu pomoć pomerio je krevet do vrata kako bi se dodatno osigurao. Nakon toga vezao je nesrećnu Shirley koja je počela da povraća. Tada joj je olabavio konopce i čak doneo čašu vode da joj pomogne, ali naravno sve je to bio deo njegove pakosne igre. Nakon toga on ju je ponovo vezao, stavio je kesu preko glave i zadavio je. Dok se Shirley borila za vazduh, njena deca su vrištala i udarala po vratima kupatila. Međutim, Rader se u jednom trenu prisetio da su deca pomenula kako bi komšija mogao da dođe da ih obiđe jer je Shirley tog dana bila bolesna. I to ga je uznemirilo, pa je požurio da obriše tragove i napustio je mesto zločina. I to je bila sreća za decu koju verovatno ne bi ostavio u životu da je imao dovoljno vremena. Ipak, iako su deca preživela, njihovi životi su trajno uništeni. Shirleyn, tada 5-godišnji sin Steve, koga je ova trauma odvela putem zavisnosti, kasnije je pričao o ovom užasnom danu. Kada pomislim na taj dan, vidim svoju majku da leži licem na dole, sa plastičnom kesom preko glave, konopcem oko vrata, slomljenim prstima, ruku vezanih iza leđa. To je ono što pamtim. 8. decembra 1977. Nancy Fox postala je jedna od Raderovih misija, kako ih je on nazivao. Zvao ju je Projekat Lisica. Te večeri
Raider je kružio gradom u potrazi za novom žrtvom kada je ugledao Nancy da ulazi u svoju kuću. Brzo je zapisao njenu adresu, a kasnije, nakon hapšenja, na sudu je objasnio ovaj metod. Prvo sam je uočio, a onda sam malo istražio. Jednom sam svratio do njenog sandučeta da vidim kako se zove. Onda sam znao gde radi. Svratio sam i tamo. Radila je u Hellsberg juvelirnici. Pratio sam njene navike. I što sam više znao o osobi, to sam se osjećao sigurnije. I tako sam nekoliko puta radio, a onda sam jednostavno odabrao noć i uspelo je. U noći kada je ubio Nancy Fox, Dennis Rader je parkirao automobil 3 ili 4 ulice dalje od njene kuće i krenuo je peške ka njenom domu. Već je znao njen raspored na poslu, pa je prvo pokucao na vrata da proveri da li je neko kod kuće. Kada niko nije odgovorio, obišao je kuću, presekao telefonske linije i tiho se uvukao unutra, čekajući njen povratak. I čim se Nancy vratila kući, Rader ju je napao. Kao što je to činio i ranije, pokušao je da objasni da ima seksualni problem i da mora da je veže i da bude sa njom. A ono što je potom usledilo, ne moramo da govorimo da je bilo zaista jezivo. Nancy je ostala smirena, zapalila je cigaretu i razgovarala sa njim, dok je on pretraživao njenu torbu tražeći dokumenta i druge lične podatke. Na kraju, prema njegovim rečima, Nancy mu je rekla: "Hajde da završimo sa tim, da mogu da pozovem policiju." Rader joj je dozvolio da ode u kupatilo i rekao joj da se skine pre nego što izađe. Kada se vratila, stavio joj je lisice na ruke. Na sudu je kasnije opisao šta se potom dogodilo. "Pa sve u svemu stavio sam joj lisice, rekao joj da legne na krevet, vezao sam joj noge i ja sam bio delimično svučen. Potom sam se popeo na nju i posegnuo za, pa mislim da sam imao kaiš i zadavio je njime." Dakle, Nancy nije silovana, ali se Rader samo zadovoljavao nad prizorom mrtve žrtve. Potom je obrisao tragove, ukrao nekoliko njenih ličnih stvari kao trofeje i napustio mesto zločina. Ali nije mogao da odoli potrebi da ostavi neki trag iza sebe. Otišao je do telefonske govornice i pozvao 911 da prijavi ubistvo. Međutim, ono što nije znao jeste da je policija upravo počela da koristi novu tehnologiju, Caller ID. Policija je odmah locirala govornicu i stigla je na mesto poziva u roku od nekoliko minuta, ali je Rader već utekao. I sa svakim novim ubistvom, Rader je postajao sve samouvereniji. Njegov narcizam je rastao, ubeđujući ga da je kriminalni genije. Ali ono što je on želeo više od samog ubijanja bila je pažnja. Pažnja, priznanje i slava. Tako je već januara 1978. godine novinarima poslao poemu o ubistvu Vivian, a sljedeće pismo je poslao par nedelja potom, pesmu o smrti Nancy, rugajući se smrti svoje žrtve. Interesantno je da ga je zbog te pesme umalo žena otkrila, jer je među njegovim stvarima pronašla nacrt pesme. On joj je rekao da je to nešto što rade na fakultetu, inače u to vreme je studirao kriminalistiku i diplomirao je iste godine. A njegova žena je poverovala u tu priču i tako je propala prilika da bude otkriven pre nego što usmrti još mnogo ljudi. A kada smo kod njegove žene, prosto je neverovatno da neko bude skoro 35 godina u braku sa serijskim ubicom, a da baš ništa ne primeti. On je čak čuvao suvenire koje je uzimao svoju žrtava u ormanu i ona ih nikada nije primetila. Mada, ako ćemo realno, da li vi preturate i pretražujete ormane svojih bračnih partnera? Dakle, i pored ove situacije sa pesmom, 2004. godine, par nedelja pre nego što je uhapšen, našli su se u sličnoj situaciji. Njegova žena Paula u novinama je čitala pismo koje je poslao BTK i glasno je komentarisala kako ubica isto piše kao on, njen muž. Po njegovim rečima, on se tada uspaničio jer je bio siguran da će shvatiti i rešio je da je ubije kako ga ne bi otkrila. Međutim, njegova žena je samo zatvorila novine i nikada više nije spominjala tu temu. I treba reći da većina serijskih ubica pokazuje jedan tip seksualne devijacije, a Dennis Rader imao ih je najmanje 7. Također, utvrđeno je da je imao barem 2 poremećaja ličnosti, narcisoidni poremećaj i psihopatiju. Oba ova poremećaja uobičajena su među serijskim ubicama.
Ali ono što ga je činilo neobičnim nije samo to, već i činjenica da je imao duge pauze između ubistava. 1974. počinio je 2 napada, pa je imao pauzu od 3 godine do 77. kada je počinio još 2 ubistva, a potom je napravio pauzu od čitavih 8 godina. Radeći na ovom slučaju zapazili smo da je prvo dete dobio 1975. a druge 78. Dakle, malo manje od godinu dana nakon prve i druge serije ubistava. I možda je upravo to nešto što ga je koliko toliko vraćalo u ravnotežu, te je odustajao od ubijanja, barem na neko vreme. U svakom slučaju, ovo je zaista tipično za serijske ubice koje nakon što počinje prvo ubistvo počinju da eskaliraju i prave sve manje pauze između ubistava. Zašto je Dennis Rader pravio tolike razmake između ubistava, do danas niko nije uspeo da objasni. Ali veliko pitanje je da li su njega zaista uzbuđivala sama ubistva ili medijska pažnja koju je dobijao zbog tih ubistava. Mislimo da, s obzirom da je Rader bio egomanijak, da su ga zapravo pred svako ubistvo trigerovali neki uobičajeni životni događaj koji su udarali na njegov ego. I ne mora to da bude ništa značajno, može biti i tipa da nije dobio unapređenje, a on je smatrao da ga zaslužuje. Onda bi pribegao ubistvu kojim je ispunjavao svoje bolesne fantazije, ali nakon toga bi usledila ona prava stvar. Dobio bi neviđenu medijsku pažnju i izazvao bi strah kod svih stanovnika grada, a to je uzdizalo njegov ego i činilo mu veliku satisfakciju. Nakon ovih posljednjih pisama policija je formirala posebnu jedinicu nazvanu isterivači duhova. Koristili su najbolje naučne metode tog vremena, ali su rezultati izostali. Da su Raderova ubistva počinjena danas, bio bi uhvaćen mnogo ranije, zahvaljujući DNK analizi. Ali 70-ih takva tehnologija prosto nije postojala, a 80-ih je bila tek u povoju. Naredno ubistvo Dennis je počinio tek 27. aprila 1985. kada je odlučio da ponovo donese strah u sopstveni komšiluk. Naredna žrtva bila je 53-godišnja Marin Hedge. Živela je samo 6 kuća dalje od porodice Rader. Dennis joj je često mahao kada bi prolazio pored njene kuće. Marin nije imala pojma koliko je veliko zlo živelo na samo nekoliko metara od njenih vrata. Rader je ovaj plan nazvao Projekat Kolačić. U to vreme njegov sin je bio član izviđača, a on vođa izviđačkog odreda. Savršen paravan, zar ne? Rader se pretvarao da mu nije dobro i iskoristio je to kao izgovor da ode ranije na spavanje. Ali umjesto da spava, on je obukao svoju uniformu za ubistvo, a po tim je podrazumevao posebnu odeću koju bi oblačio samo za ubistvo i krenuo je u akciju. Prvo je otišao do lokalne kuglane, naručio piće i polio ga malo po sebi kako bi izgledao pijano. Potom je pozvao taksi i rekao vozaču da ga odveze do Park Citya. Sa sobom je poneo i svoj komplet za ubistvo. Kada su stigli u Park City, zamolio je taksistu da se zaustavi pored puta jer mu je trebao svež vazduh. Čim je izašao iz vozila, uputio se pravo ka kući Marin Hedge i pretpostavljamo da mu je to bio rezervni alibi. Marin nije bila kući kada je došao i on se uvukao u kuću i sakrio u orman. Oko 1 sat nakon ponoći žena se vratila, ali nije bila sama, bila je u pratnji muškarca. Dennis se i dalje krio na istom mestu, a nakon nekog vremena muškarac je otišao, dok je Marin legla da spava. Tek kada je bio siguran da je zaspala, izašao je iz ormana i zaskočio je u krevetu. Žena se probudila vrišteći i onako bunovna pokušala je da se odbrani od manijaka, ali odbrane nije bilo. Nažalost, zadavio ju je, a potom svukao njenu odeću i stavio je na ćebe. Pretražio je njenu torbu i uzeo nekoliko ličnih predmeta, odnosno suvenire. Ipak, umjesto da ostavi telo na mestu zločina, ubacio ju je u gepek svog automobila i odvezao se u crkvu u koju je njegova porodica odlazila svake nedelje, gdje je bio predsjednik crkvenog saveta. U crkvi Rader je prelepio prozore crnom trakom kako ga niko ne bi primetio. Koristeći Polaroid kameru, nameštao je telo Marin, postavljajući je u različite poze koje su prikazivale vezivanje, a potom ju je fotografisao. Ove fotografije kasnije koristio da ponovo oživi svoje zločine.
Nakon što je završio svoj zaista bolesni ritual, ponovo je stavio telo u automobil i vozio se dok nije pronašao jarak gdje bi mogao da ga baci. Prekrio ju je granjem, seo u automobil i vratio se nazad u izviđački kamp, pretvarajući se da je sve vrijeme bio u šatoru. Ženino telo pronađeno je 8 dana kasnije. Ubistvo Marin Hedge ostavilo je dubok trag na Raiderovu ćerku, Kerri Rawson, koja je godinama kasnije napisala knjigu o tome kako je bilo odrastati uz oca serijskog ubicu. U jednom od intervjua ona je ispričala: "Nekako sam znala sa 6 godina da je njeno telo pronađeno i da je bila zadavljena. To me je uplašilo i tada sam počela da imam noćne more. Budila bih se vrišteći, sedela na krevetu, a mama bi uvek dolazila da me umiri. Sela bi pored mene, a ja bih joj govorila: u mojoj kući je loš čovek. Ona bi mi odgovarala: ne, nema lošeg čoveka u našoj kući. Ali bilo ga je." Tu se sad već možemo vratiti na sam početak priče. Iako je Dennis Rader bio sadistički ubica, kod kuće je bio izuzetno dobar otac i suprug. Njegova ćerka je u svojoj knjizi napisala da je on bio savršeno normalan otac. Skupljao je poštanske marke, voleo vrtlarstvo, igrao se sa decom, gledali su filmove zajedno, išli na kampovanje i planinarenja. Napravio joj je čak i kućicu na drvetu. I plakao je kada je odlazila na fakultet i kada se udavala. Poklanjao joj je nakit. Doduše, kasnije se ispostavilo da su neki od tih komada nakita pripadali ubijenim ženama. Istakla je i da je bio zaštitnički nastrojen, što je i logično. On je više nego bilo ko drugi bio svestan kakvo zlo vreba napolju. Uglavnom, bio je smiren i miran, mada pamti da je u par situacija imao izlive besa. Naredne godine, dakle 1986. odabrao je novu žrtvu. Bila je to Vicky Wegerli. Ovoga puta odlučio je da se predstavi kao radnik telefonske kompanije kako bi se neopaženo ušunjao u njen dom. 16. septembra obukao je svoju uniformu za ubistvo, stavio šlem za telefonskog servisera, poneo aktovku da izgleda uverljivije i krenuo je ka njenoj kući. Kada je stigao ispred njene kuće, čuo je zvuk klavira. Shvatio je da nije u idealnoj poziciji da napadne, pa je otišao do druge kuće i pokucao na vrata. Kada je stanar otvorio, objasnio je da telefonska kompanija radi na linijama u kraju, kako bi stvorio alibi. Nakon toga vratio se kod Viki i pokucao. Ljubazno ju je zamolio da proveri telefonske linije. Ona ništa nije posumnjala i pustila ga ju unutra. Jednom, kada je bio unutra, pretvarao se da proverava žice, koristeći improvizovani alat da izgleda uverljivo, a zapravo je presekao kablove. Čim se Viki okrenula, izvukao je pištolj 357 Magnum i uperio ga u nju. Zatim joj je rekao da pođe sa njim u spavaću sobu. Viki je u tom trenutku bila potpuno preplašena. Kada je pokušao da je veže, uspjela je da oslobodi jednu ruku i pružila je otpor. I počela je borba. Međutim, Raider ju je oborio na krevet i davio je njenim najlonskim čarapama sve dok nije izgubila svest. Međutim, nije bilo gotovo. Iako je bila teško povređena, još uvijek je davala znakove života. Inače, to je bila jedna od njegovih karakteristika, još jedna u nizu. Lica njegovih žrtava bila su otečena, što je ukazivalo na to da ih je davio pa vraćao u život i tako u nedogled, držeći ih na granici između života i smrti. Raider je tada žurno podigao njenu odeću i fotografisao njeno telo, ne bi li sačuvao slike kao trofeje. Dok se borio sa njom, ona mu je rekla da joj se suprug uskoro vraća kući, dok su psi u dvorištu besno lajali. Većina prozora u kući bila je otvorena, što je značilo da bi neko mogao da čuje borbu. I Raider je bio svestan toga da nema mnogo vremena. Pretražio je njenu torbu, uzeo ključeve i pobegao njenim automobilom. Zapravo, dok je bežao njenim automobilom, njen suprug se vraćao kući. Mimo išli su se. Čovjek je prepoznao automobil, ali nije dobro video vozača. Uglavnom, bilo je jasno da to nije njegova supruga, pa je pretpostavio da je u pitanju samo sličan automobil. Međutim, kada je parkirao automobil, odmah je shvatio da nešto nije kako treba. Psi su bili u dvorištu i veoma čudno su se ponašali, a njihovo 2-godišnje dete bilo je samo u dnevnoj sobi, a njegove žene nigde na vidiku. Odmah je pretražio kuću i pronašao je u dnevnoj sobi.
Još uvijek je davala znake života, ali je nažalost preminula istog dana, neposredno po prijemu u bolnicu. Međutim i nažalost, najveća tragedija tek je sledila. Gotovo 20 godina Vikin suprug bio je glavni osumnjičeni za njeno ubistvo. Policija nije imala druge tragove, a kako to često biva, sumnja je pala na osobu koja joj je bila najbliža. Tek kada je Dennis Rader uhapšen, istina je konačno izašla na videlo. Posljednja osoba koju je Rader ubio bila je Dolores Davis, 63-godišnja žena koju je napao 18. januara 1991. Te večeri, nakon što je završio sa svojim ličnim obavezama, Rader se presvukao, parkirao auto i uzeo svoj komplet za ubistvo. Na sudu je kasnije rekao da je te noći bilo veoma hladno i da se čak dvoumio da li da izvede napad, ali pošto je unapred isplanirao sve, odlučio je da nastavi. Njegov najveći problem bio je kako će da uđe u kuću. Na kraju je odlučio da razbije prozor ciglom. Zvuk razbijenog stakla probudio je Dolores, koja je prvo pomislila da je automobil udario u kuću, ali ono što ju je sačekalo bilo je mnogo gore od toga. Kada je ušla u dnevnu sobu da vidi šta se događa, Rader ju je odmah napao. Rekao joj je istu priču kao i ranije, da beži od zakona, da mu treba sklonište, hrana i prevoz. Stavio je lisice i čak je neko vrijeme razgovarao sa njom, smirivao ju je kako bi stekao njeno poverenje. U jednom trenu čak je napustio kuću kako bi proverio da li je njegov automobil još uvek tamo negdje gdje ga je ostavio. Vratio se unutra i glumio da uzima hranu i ostale sitnice, ne bi li Dolores pomislila da se sprema da ode, ali umjesto toga zadavio ju je najlonskim čarapama. Telo je umotao u ćebe i kao što je to učinio sa Marine Hedge, stavio ga u gepek svog automobila. Ali ovoga puta bio je u žurbi zbog drugih obaveza koje je imao. Dennis Rader je vrlo brzo shvatio da mu nema pištolja i u panici se vratio nazad, ušao u kuću i otkrio da ga ispustio kada je ulazio kroz prozor. Da nije pronašao oružje ili da se uplašio da se vrati unutra, Dennis Rader bi verovatno bio uhapšen još te 1991. godine, ali imao je sreće. Nakon što je po drugi put napustio kuću, bacio je ključeve od njenog automobila na krov kako bi otežao potragu i potom je krenuo prema mostu u blizini okruga Sedgwick, gdje je bacio njeno telo. Nakon ubistva nije mogao da odoli svojim izopačenim porivima. Ubrzo se vratio na mesto gdje je ostavio Doloresino telo i fotografisao ga kao što je činio i ranije. Ovoga puta stavio joj je žensku masku koju je sam nosio dok je izvodio svoje fantazije vezivanja. I nakon svega, ovo je bila njegova posljednja žrtva, 10. u nizu. 1979. planirao je da ubije još jednu 60-godišnju ženu, provalio je u njenu kuću i čekao je satima, ali žena nije došla. Na kraju je odustao i otišao, ali joj je poslao pismo da je bio u njenoj kući i da je planirao da je ubije. I kao što i sami možete da primetite, za razliku od većine serijskih ubica koji ciljaju određeni tip žrtve, mlade žene ili prostitutke, BTK je ubijao muškarce, žene i decu sa jednakim uživanjem i prezirom. Niko u društvu nije mogao da se osjeća bezbedno dok je on bio na slobodi, bilo ko je mogao biti naredna žrtva. Ali Dennis Rader nije bio samo sadista, on je bio očajnički i željan pažnje. Mučenje žrtava, fizički i psihički, to mu nije bilo dovoljno. On je hteo da čitav svijet zna za njega. U svojoj glavi on je bio kriminalni genije, vrhunski mastermind i želeo je priznanje za to. Nakon ovog posljednjeg ubistva povukao se u ilegalu na više od 10 godina. Međutim, 2004. godine, posle 30 godina terora, planirao je da izvrši još jedno ubistvo i time da zapečati svoju karijeru. Imao je već 59 godina i bio je svestan da više nije u fizičkoj prednosti u odnosu na svoje žrtve, te da više ne može da ubija sa istom preciznošću i brutalnošću kao ranije. Ali morao je barem još jednom da se vrati u centar pažnje i to ga je koštalo slobode. 19. marta 2004. list The Wichita Eagle primio je novu poruku od ubice. U koverti su bile fotokopija vozačke dozvole Vicky Wegerli i 3 fotografije sa mesta zločina. Ubica je ponovo bio aktivan i grad je bio u panici.
U godinama njegove apstinencije ljudi su konačno počeli da se osjećaju sigurnije, ali sada su se vrata ponovo zaključavala, a žene su se bojale da budu same kod kuće. Mjesec dana kasnije, Rader je poslao još jedno pismo, ovaj put televizijskoj stanici KCN TV. U njemu je bila fotografija neidentifikovane bebe. Stanica je odmah objavila sliku u pokušaju da se dete identifikuje, ali bez uspeha. U maju 2004. televizijska stanica u Wichiti primila je pismo Denisa Radera, naslovljeno kao BTK priča. Pored detaljnog pisma poslao je i ukrštenice i zagonetke koje su nagoveštavale njegov način ulaska u domove žrtava. Njegov povratak u centar pažnje izazvao je pravu medijsku buru. Bilo je to sve što je on želeo. Sedeo je kod kuće i gledao svaki izveštaj o sebi, uživajući u strahu koji je izazvao. A u junu te iste 2004. poslao je još jedno pismo, ovoga puta direktno policiji u Wichiti. U njemu je napisao dodatne detalje o ubistvima porodice Otero. Samo mjesec dana kasnije, u julu, glavni ogranak javne biblioteke u Wichiti pronašao je uznemirujuće pismo koje su odmah predali FBI-u. Agencija je potvrdila da je pismo autentično, ali njegov sadržaj nikada nije objavljen javno. Potom je televizijskoj stanici poslao pismo, upućujući ih na kutiju u parku, koju je ostavio za njih. Bila je puna trofeja ukradenih od žrtava, pisama i lutki postavljenih u bolesne scene koje su prikazivale njegove zločine. Ispostavilo se da je ovo bila samo jedna od više takvih kutija koje je ostavio širom grada. A nakon toga i sam je ponudio policiji način da ga uhvate. Sad pazite, pitao ih je da li može da komunicira sa njima putem floppy diska, ali da pritom ne mogu da ga prate. Ozbiljno. Za čoveka koji je decenijama varao istražitelje, ovo je bila najgluplja odluka koju je doneo u životu. I policija je naravno slagala. Objavili su klasifikovani oglas u lokalnim novinama sa porukom Rex, bit će sve u redu. To je bio znak za Radera da slobodno pošalje floppy disk i naravno on ga je poslao. Ali nije znao da svaka disketa ili floppy disk sadrži skrivene metapodatke koji mogu otkriti korisnika. Disketa koju je poslao brzo je analizirana i istražitelji su otkrili da je korišćena na računaru u Christ Lutheran Church, odnosno u crkvi. Prvo što su saznali iz metapodataka bio je samo jedan detalj, ime Denis. Ali brzo su pretražili internet i pronašli puno ime, Denis Rader, predsjednik crkvene kongregacije. Već su imali sumnju, ali su im trebali jači dokazi. Znali su da je posljednju pošiljku poslao iz crnog Čirokija, a baš takav crni Čiroki bio je parkiran ispred kuće Denisa Radera. Konačna potvrda došla je iz DNK analize. Pošto nisu imali njegov uzorak, istražitelji su uzeli DNK iz papa testa njegove ćerke, koji je ranije bio uzet u medicinskoj ustanovi. Poređenjem sa biološkim tragovima sa mesta zločina, dokaz je bio nepobitan. Denis Rader bio je ubica BTK. Uhapšen je 25. februara 2005. i prilikom hapšenja on je bio iskreno šokiran. Nije mogao da veruje da su ga policajci prevarili. Sram ih bilo. Sedeći preko puta svojih islednika, on ih je zbunjeno upitao: "Moram da vas pitam, kako ste mogli da me lažete? Kako ste mogli da me lažete?" I to je bila još jedna tipičnost u odnosu na ostale serijske ubice. On je bio u stalnom kontaktu sa medijima i policijom i iskreno je verovao da je stvorio neku vrstu prijateljstva sa ljudima koji su pokušavali da ga ne uhvate zato što je bolesni psihopata koji je ubijao ljude. Ali u njegovom izopačenom umu on je mislio da mu se policajci dive i da rado igraju njegovu igru, kao i to da oni zapravo ne žele da ga uhvate. A šta ćete, valjda svaki psihopata razmišlja na svoj način. I bilo je ovo svojevrsno otrežnjenje za Denisa Radera jer istina je bila bolna. On nije bio kriminalni genije, kakav je verovao da jeste. Bio je samo još jedan egomanijak koji je upao u sopstvenu zamku. I pritom, iako nema zvaničnih podataka o njegovom IQ, prema nekim procenama on je između 80 i 85,
što će reći da je ispod prosečne inteligencije, što može objasniti mnogo toga. On je, kao i mnoge druge serijske ubice, bio opsednut zakonom i organima reda. Kao mladić čak je pokušao da napravi karijeru u policiji. To mu je pomoglo da bolje razume kako funkcionišu istrage i kako da ih izbegne. U trenu hapšenja, Raider je radio kao službenik za komunalni red, posao u kojem je imao moć nad drugima. Sve komšije i ljudi sa kojima je dolazio u kontakt dok je bio na tom poslu su ga mrzeli. Voleo je da izdaje kazne, da maltretira komšije i da tera ljude da ga se plaše. Sad hoću da se zaustavim na tren i da vas pitam sve onako ponaosob. Razmislite, koliko takvih ljudi poznajete? Ne kažem naravno da su serijski ubice ili potencijalne serijske ubice, ali koliko takvih ljudi poznajete? Tren tišine, pa da nastavimo. Tokom ispitivanja, Raider je isprva govorio o sebi u trećem licu i koristio je hipotetičke priče, ali čim je shvatio da su mu dani ubijanja završeni, oduševljeno je počeo da priznaje zločine u najsitnije detalje. Detektivi nisu morali ni da se trude i da postavljaju pitanja. Dovoljno je bilo da mu povlađuju, tako su hranili njegov ego, a njegova potreba da se hvali nakon toliko godina bila je jača od svega. 18. avgusta 2005. godine Dennis Raider je osuđen na 10 doživotnih kazni i najmanje 175 godina zatvora bez mogućnosti pomilovanja. Kao što smo rekli pre hapšenja, on je planirao još jedno poslednje ubistvo. Zato je odlučio da izvede svoj završni čin pre nego što ode u penziju, već je izabrao i žrtvu. Ušao je u njeno dvorište, pokucao na vrata, ali je morao da se povuče kada su se iznenada pojavili komunalni radnici. Planirao je da se vrati proleća 2005. ali ga je policija uhapsila u međuvremenu. I to jer su ga slagali. I treba reći da je njegov poslednji zločin trebao da bude najgori od svih. Planirao je i da zapali kuću svoje žrtve koristeći boce sa propanom. Policija je ovu informaciju držala u tajnosti do 2016. godine, kada ju je Raider sam otkrio u knjizi Ispovesti serijskog ubice, neispričana priča Dennisa Raidera BTK ubice. I pazite sad, u početku žrtva nije znala da je bila meta ubice. Policija nije želela da obavesti tu ženu da je Raider planirao da je ubije. Nisu želeli da je traumatizuju, logično, ali kada su otkrili da odbrana Dennisa Raidera planira da angažuje privatne istražitelje koji će je kontaktirati, morali su da joj kažu istinu. Eto, toliko. Dennis Raider je danas starac koji će umreti u zatvoru, ali jedno se nije promenilo. I dalje je narcis željan pažnje. I stvarno ne znam šta je sa tim narcisima i zbog čega toliko čeznu za pažnjom, kao da je to nešto najznačajnije na svetu. A ima narcisa, ima. Kako bilo, on vreme provodi pišući pisma deci, novinarima i odgovarajući na pisma koja mu stižu u velikom broju. Treba reći da, iako mu razni ljudi šalju pismo u zatvor, njegova porodica je potpuno prekinula kontakt sa njim. Čim je uhapšen, žena se razvela od njega, napustila Kanzas i nikada se nije vratila. Deca mu ne odgovaraju na pisma, niti ga obilaze. Dennis Raider je toliko fasciniran samim sobom da je čak personalizovao zatvorski papir na kojem piše pisma, koristeći obojene olovke da nacrta poseban logo za sebe, kavez u obliku inicijala DLR. Na svakoj prvoj strani svojih pisama kavez se pojavljuje uz sezonske ilustracije. Zimi Sneško Belić, a leti sunce, cveće i životinje koje se igraju. Još jednom, bolesnik. Jer u njegovim očima on nije bio neko čudovište. Bio je neka vrsta predatora koji tu i tamo povremeno ubije nekog, odnosno pusti unutrašnju zver da izađe napolje. Faktor X, laž kojom je pokušao da opravda zločine. Kako bi skinuo odgovornost sa sebe, osmislio je faktor X, odnosno izmišljeni alter ego koji je prema njegovim tvrdnjama zapravo odgovoran za ubistva. Njegova logika je bila baš kao što otrovna zmija ujeda, jer joj je to priroda, tako je i on prirodni ubica. Dodao je, to je instinkt, ja sam rođeni ubica, ali samo ponekad. Drugim rečima, krivica nije njegova, kriv je monstrum koji živi u njemu. Dakle, svako drugi može biti kriv,
samo on nije. Opet tren tišine. Dennis Rader živi u uverenju da je tog monstruma u sebi dobro držao pod kontrolom i da mu svijet duguje zahvalnost što on nije ubio više ljudi. Dakle, mogli bismo i da ga pohvalimo. Kako bilo, Rader danas ne osjeća ni trunku kajanja za ono što je učinio. Jedino žali zbog činjenice da je uhvaćen. Njegova ćerka Carrie rekla je 2019. godine da veruje da je pretrpeo moždani udar i da pati od problema sa pamćenjem i moguće demencije. Kakva bi to ironija sudbine bila? Činio je tako monstruozne stvari da bi napravio legendu od sebe i da bi ga svi pamtili. A na kraju, kako izgleda, zaboravit će i sam sebe, kao i ono što je činio.